Perfecto para Anxo, acompaña a Juanito, busca área Anxo, una cesión, vuelve la repetición aquí, la acción de Anxo con pelota para Dani Marín, busca de nuevo centro, punto de penalti, a ver si Fabiano consigue poner un poco de orden. Coller o balón, por eso pitó a falta. Vuelve la repetición ahí, a patada arriba, a altura do Xeonllo. O centro, oye esa pelota, crea moito perigo, André Luis, córner. Aí saque de esquina favorable ao Xetafe. Volver a repetición. Aí non chega nin Nando nin Chema. Jubera con André Luis, xoga con Fabiano, busca un pase interior, qué bonito, de Fabiano para Pedro Aguado, qué oportunidade para o Compostela. Que pelota lle colocou a Pedro Aguado e volver a repetición, que ben pica Fabiano. E aí Pedro Aguado intenta sorprender tamén con un globo, pero vai lanzar André Luis. O centro de Darino, centro moi pasado. Estar tanto en línea, ¿no? Porque sempre dun pelotazo, dun centro, dun pase largo como en este caso, pues queda todo porque cando estás aí nunha defensiva queda vencida, ¿no? O máis sorprendente era a non presencia. Cando estamos vendo outra vez o golpe que recibe Jubera, dicíamos a non presencia de André Luis, non é un xogador que en ataque faga moito daño. Eu creo que sea a circunstancia que aproveita a Gonzalo Hurtado. Atención a Fabiano, aguanta Fabiano, que pelota acaba de colocar a Jubera, pode marcar o Campos, marca o Compostela. Os 4 minutos, o gol de Jubera, nunha asistencia fenomenal de Fabiano. Ahora sí, aproveitou perfectamente o Compostela o contragolpe e Jubera aos 4 minutos fai o 0-1. Observen o pase, a asistencia, como non, de Fabiano, que ben habilita a Jubera e este Cazurda engancha este remate que se vai pola misma escuadra. La verdad que foi un contraataque moi ben levado, en donde Fabiano pues, se mete un pase fenomenal a Jubera, despois de arrastrar. Está xunta a pelota a Michael, xogada de estrategia, o centro de Pulido e o gol que acaba de marcar o Xetafe. Aí teñen o seu autor, a Trigo, empata o Xetafe aos 8 minutos nesa acción de estrategia que iniciou Michael, rematou o propio Michael, non atallou Rafa e Trigo. E volve a repetición. O centro, entra Michael desde atrás, remate a bocaxarro e o gol de Trigo. Unha estrategia moi mal defendida por parte do Compostela, non poden deixar tanto. Aí recibe o brasileiro, encara dentro da área, o remate o Xetafe, e que boa oportunidade para o Compostela. Sí, que O centro de Pineda, atención a Michael. Levaba ese remate porque que ven a pico Michael. Aí lle gaña a espalda, creo que a Vizcay, e de ir por dentro era gol. son xogadas mirando onde estaba o compañeiro. Atención a Michael, pisa área, aí está Michael. E non é a repetición. Sí que lle dan a máis, sí, pero eu entendo que é involuntario, non? De feito iba... Vaise Vidal, Pineda, o centro, Michael solo, gol. Vaya erro, tremendo dos centrais da Sociedade Deportiva Compostela. Aí teñen o gol de Michael, leva 11 no presente campeonato, os 28 minutos. E que difícil se lle pon isto a Sociedade Deportiva Compostela. Sí, a verdade é que é increíble, un centro perfecto. Sí, Rafa, para min Rafa ten que facer algo máis, non? Un centro desde case da línea de fondo, da línea de fora de Oda, hai cerca de 50 metros, 50 non, pero 40 metros, ese balón, eu creo que Rafa... Adriano, vaya lío entre Adriano e Chema, menos mal que Adriano se recuperou. A bronca ahora entre os dous. Por meterse broncas e aí Rafa está, creo que o anima, ou non sabemos o que pasa aí.